Faamalosi Yesu Keriso. O your tatou Alii, o your tatou whaora na inga o le atua. Amen. God is good. And I believe it's been an awesome week for you. Tai tono se vai aso matango fie mo oe. Lenei vai aso hallelujah. Lei lava le atua. Before we head into the Word of God, so e whalo tusi le Roma e sumat whaafa min mole. Nta whirea lo tusi na. Man, I praise God. It's the ile atua. I praise God for God is an awesome God. Tala whea ngai fwoi upu Faamalosi po o mole mau neta e o mana fionga man whiau neta e au E whaapea se mta upu twita noa neta e au. I've set my timer so I can be on time. I want to share with you about investing your life in God. Te whita noa ia oe i le tuina atu o le tuina atoa lo o langa i le atua. Wale o langa le o le tātou ma soi fua tātou. The life that we are living in, we invest in so much. Now I'm not talking so much about finances or I'm more talking about your time and effort going into something. Lo taimi, malo maalosi, e alu i se mea Ai ile Roma na sumat whaafai po e fitu ma le valu. Nai sa wai upu whaapea. A wai leai so tātou e ola mo ia lava. E le oti fo i se tasi mo ia lava. Kusa kere i ola fua, i ele mafuanga na e ola ai. O saunia le atua le ola whaavavau. Saunia fo i le atua le oti Ele yeise fo fuanga le atua e yeise oti e whaavavau Awa sao mai le oti e whaavavau. Ina ua le usitai le tangata ma pe le temi whailena na velo e whafo Lucifer Does anyone know who Lucifer is? He was an angel that was created by God. But what got in the way? He wanted to be greater than God. Pride. So God kicked him out of heaven because no pride can be in heaven. Amen? So when he came to this earth, that's when he became the God of this world, when he was cunning through the snake. But if you look at both, they wanted to be wise, just like God. They wanted to be greater than God. Atuna la fa yo na lo tusi. Ile Roma na sumat fa. Famil mole. Atono ele umi semta upu mo ta ton nita yao ai o te talo ele anganga le atona te fa la utele. I pray that the Spirit of God will speak into your heart and explain the Word of God more and more as we continue on with the Word or the message this morning. Ile fai po e fitu ma le valu tana e fai tau whaatasi e tātou ia Amen. O le Faamalosi mo oe mao netai. The encouragement for you and I this morning, alive or dead, you will be judged. You will be judged according to how you lived your life on this earth. Because when we die, there's no more chance to fix our lives. Koe whaasa oe mea lang E umalor soi fuara ke ola kemingi. Ele koe ese avangoe koe whaasa oe Ai peona tātou whai tau. A whai tātou a wā a whai tātou te ola mo ai. O le sila mo e mao wainga ke ola ai. Who are you living for? A wā a whai te ola mo le ali e te oti mo ai. E te oti mo le ali. A wā o le mau lea. The scripture is not for everyone. Ngā le oki a leka ngaka whamai, or he's in a better place, or she's in a better place. O le maule e awa tangata,
na ola mo le alii. Afai na e ola mo le alii. E te oti. Te oti mo le alii, ia. Pe on tatou va ai o tele o kanka e whioki. I ke mingi. Tele ma oti, ia. O se whawhango o se lui mo oe. Toi tā pe nei lo tangata. O le ale mena e alu e lau taimi. What are you investing in? Are you investing in your spiritual life? Or are you investing in something that's you won't benefit from? I le Roma na sumai wha ai Titile fo iai. I whai pa sumai luanga iai. O le nei tai tasi tatou matala lana a mio. Lana a mio le atua. So then each of us, excuse me. So then each of us shall give an account of himself to God. Know and understand that one day you are going to give an account of yourself before God. Pele lei, pele anga, o mea umanga sa invest ai pe sa alo elo taimi, sa alo elo marosi, i luma fofongo le atua. A whaila ele talawhea ngai mea sa alo elo taimi mali upo le atua, marfina ngalo le atua. Ia, o tatou loa le iunga Au tangata sa ola mo le alii, e toi oti mo le alii ia. You will be judged. It doesn't matter who you are. A whai o oio whewhi au, ChristLike, te tuloa, o le uso ia mawtanga, o a whewhi au te telere ai, e kukusa umaga ko sila whanga o le atua. Faamasinoina i tātou toi tau atu whai tātou a mio sa whai luma o le atua. Every knee shall bow, every tongue shall confess that he is Lord. Amen. The question or the wake-up call for you and I, understand that you will be judged. Are you living for Christ? O e ola mo le alii, awa whai te ola mo le alii, e te oti mo le alii, ia. Atonu you know, I guess that some of us may not die for Christ because le lope ai tātou le toi a whio wha alua mai Yesu Keriso, Wa pe on tatou iei vai teimine. Wa lata le fio mai Yesu Keriso. Pe ai tango wha atusa. Valo anga uma tuspa ia le ua. Tatou whai tau wain tatou wola ea I. Wa kongo roku We grew up in church. We heard Jesus is coming soon. This Bible was written many years ago. More than 2,000 years ago. Some people were saying that Jesus is returning in the year 2000. But Jesus is not here yet. Do not be mistaken. I want to say ina oi. Langa lewo ye tatou nunga. Lewo ye fi naunga I lunga social media. Ele toa fio mai Yesu. There's no second coming of Jesus Christ. Do we listen to them? No. This is what we listen to. This is what we build our lives up. O ie fuanga ye tatou nunga. Ma fuanga ye o tatou o langa, o le afionga pa ia le atua. A whai o whamaira fionga pa ia le atua, e toi afio mai Yesu. E toi afio mai Yesu E le whatuai mai o ia. But the reason why Jesus is taking this time that you and I repent, ia salamo, Amen? Mantua peono ta mo e lua tau unga. There's two destinations. There's eternal life and eternal death. It would have been nice, ma ai benga va pe a ka ule le oti fa vanga la kwa oki pala kwa ma uma kwa ia. Ana si opu na sau I le mata yo o le sala. Atu yo tau I le sala e fa kusa fa sala o fa va se tala po se ata mala malama le ia la Salomon maua. In fa pe maua. Ia ape amo se tuli mai la solo se fui alo na lima I se ipu vai. He was in agony. Sa oi upor pese. E moni se oli ia. Hell is real. Now I want to encourage you this morning, you know, just because you go to ChristLike church, it doesn't mean that you're guaranteed a place in heaven. Each and every one of us, we have to work out our salvation. E ngā lue oi, ele wha pēr, e vea whiwhi au lo ta ma mea sawa ia. Pē sawa e whanau whiwhi au.
E mana o mia le ado rau taimi, ado rau marosi. Le upo le atua. Te amene ne tae. Amen. Because at the end of the day, alive or dead, we will all be judged by God. Amen. God did not create evil. Ele I fausia pe na amata ele atua meo le leanga. God did not create evil. Evil came from people who were prideful, disobedient. Hell was prepared for Satan and his angels. Ele saunia ele atua le seoli mo oemau, and saunia mo tia Apollo mana angelua. Maele ustai. Just no matter how much you don't want to go to hell. I don't want to go to hell. I want to go to heaven. But if you don't live your life according to the word of God, I'm sorry to say, hell is your place. And heaven will be the only, this earth that you and I live in will be the only heaven that you'll see. But as believers, oe o tali tonu le atua oe mao, afai a vea oe masese e ola mo le alii. Te lole lau langi le te olai. Alpa ole se oli ke vai e leke laku sili aku le langi usau nia le atua mo oe mao. Ik fie ye langi. Ik fie adu langi. You want to make it into heaven. You want to make it into heaven. Brother Sele say yes. None of us, lei masese o tatou e le fie adu le ola whaavau, I ola whaavau, usau nia le atua mo oe mao. Amen. Pero ta ua na whaie e le atua mea uma, at least, awaman tua na whaie le atua mea uma sila atu le atua. God made everything. He made everything right. He looked at it, it's right. Yeah. Oso loa lus felo ki whamawarunga, tuli fafo, lena wana metia polo ili ngata, sau, e ingai mauia, just pa iem whaiona whamatala Titile. Ai o te loa, e alo tatou temi, anawa amatana e tau malam lam tatou mta upua. Amen. Turn to the person next to you and say, are you ready? Are you ready for heaven now? Are you ready for heaven? Ile yona sumat whānei sa waiwhai poe mo mwonga le fitu ngai tāna no mai ei. Ne whapea mai Yesu, aonei atua tu vale o tau loto whatua tua i le atua, whatua tua mai fo i a te au. E tele mea nofo ai tātou, tele mea nofo ai o tau i le maota aro tama. God has prepared a place for you and I. The place that you go into heaven is not determined by your status on earth. Ele fua le nofanga le te anunga i le langi i lo tūlanga i lau langi nei. Ai fua i lau wā mio te ola e mai so i fua i lau langi nei. Wa tele o tangata a maliu tangata whapea ia talo si e maoso nofo anga so nofo mau O lau nofo mau i lunga e so e atu i lau nei. A whailai tele ola mo le li ma lia lau roto. A misi lunga. Fela. I lo Christchurch lenga malanga i liftunga whawega i ka Po do le sa nofo mau ele li lo. E lo Christchurch e lo A lo se oli Nei ma se fiaru se oli Pau wala tātou te sao e le langi, tātou te sao e tamā. Whetalai e sua o nei o le ala upumoni ma le ola. Ile mwhaiona sao atu se tasi tamā pe ale umai a te au Amen. He is the way, He is the life, He is the truth. Hallelujah. Turn to the person next to you and say, one day you will be judged. One day you will be judged. You know, coming to church, sometimes we come to church just for the sake of it. But understand, coming to church, you're investing your time. Not investing it in man, but you're investing your time with God. It's a time for you to work fellowship with God. Amen?
Afai fo'i o te alum sauni se mea no fo'i o te toi sau, e talia fo'i o toi whaatasi mau. Ina ia o tau iai le mea o te iai au a. Il mātai ona e lusuma lima fai pa whasuma tasi. E whaapea, ona whetalai atu fo'i ia, ona whetalai atu fo'i le o ia ilona I tū tauanga vale, o tau ua faamanoina, o ese atu ia o tau iate au, I le afi e whaavava o sau nia mo ai, te a polo a. Pe o ila no wheatoi. God did not prepare, heaven, did not prepare hell for you and I. It was for Satan and his angels. God prepared heaven for you and I, each and every one of us. But just because we die, we don't automatically make it into heaven. The term, based on the life that we lived on earth, if you loved the Lord, did what the will of God was, and what it says in the Bible, you will make it into heaven. You know, Matthew 7:21, not everyone that says Lord and Lord, Lord will make it into heaven. And you see it these days. When I see someone make a bad comment, then I go into their page, and under their bio it's like, I love Lord, I love God. But then you look at the comment, that's why I try to stay away. You know, I check my Facebook, I go on social media, because I have to put stuff on social media, our church, or videos. But then you look at the comments, they say, sometimes you just say, God bless your heart, son. If you're that type, whai o tanga tangata wangale fia whai o live, ma whaari mai whai ngō papakiu, mau ngā luenga lua kua ko le pule. I like that kind of video. Hey brother, whaari ele whangale, le whamaoni le atua, le, I ngā luenga, But some men here, anyways, God did not create hell for you and I. Turn to the person next to you, say, God did not create hell for you. Le langu tatou nu umoni lea Amen. Hallelujah. Ile lua koronito e lima, fai pas fulu nei upu whaapea, pia whaapea mna e whaamau lalo awa, tātou te tutu atu uma lava I luma le nufua faamasino o Keriso, e tatau wai, ina ia ta tasi matalitali I mea na whaia I le tino, e pei o mea na whaia pele lei pele anga So there will be one day that you'll be standing in front of the throne of God, and you'll be answering according to what you did, if it was good or bad. You might have some hidden secrets, but we thank God that our past is now under the blood. I have a past. I have a past. But I thank God I'm not where I used to be, but I am where God wants me to be now. And that's the encouragement to you and I. I didn't automatically make it to where God wants me to be. I invested my time. And that is the encouragement to you and I this morning. What are you investing your time in? O le mea ngai whaaro lau king. Fio roka mai wa mei hau. Wha mua le atua. A ese foi mea lai pupu wai. Lau roto Wha mua le atua. Ke lo, mea ianga pupu ai lau roto. Ele iei ma se mea ngā mau ai lau fia. Ele ma se mea na tali ai. Na mau ai le tali o mea na o ai. Al pau ale mea o po longa le mawhau ma le roto. Au te lui oe. E moni mwha maoni le atua. E te maua roi e sui rau o langa, e leai ma se si mea e mawhai ona toi avese, lau fia le atua E langa, you know, if once you find Christ, you find everything Christ is life. Like he was saying, I am the way, the truth, and life
Once you have Christ, you have everything. Kusa pere, I say, lose 4 million low account. Even if you don't have all the money in the world, but if you have Christ, praise God. But if you got 20 million in your bank and you want to share it, still praise God. There's nothing wrong with money. The Bible says it's the love. Ole mana o tele. Lango kelo kanga wala anga. Ole tupe ole pongai o mele anga. Leai. Ole mana o tele o tupe. Ole alofa tele tupe. It's the love of money. But money is useful. If I had 20 million, I want to buy everyone a house. But I don't have 20 million, no. Awangi fa saying na tatou wa. Awangi fa saying na o ma. Understand, we're only on this earth for a short time. Usa o le soifua o le oranga le e tatou. Skama I kei mia ke ola I luma fofonga le atua. Skama I kei mia whamaile awhiong pa le atua. E te tusa le aso e tasin tausanga e awhi. I luma o le atua. Usa la I e manam lama. Rau wola mo Keriso. Skama I kei mi ke ola I. Ai eila le si mea ku aku. O whea ke ola nga e ola ai. Ke ola whaavavau, pe ke oki whaavavau. You know, you live for Christ, and there's something else eternal. There's eternal life or eternal death. But understand that's all determined on the way that you live your life on earth now. Te amene ne tae. Hallelujah. Amen. A wai le ai so tātou e ola mo I lava, ke le ola mo o lava Ye sama ki kausonga le kausonga a tia au ke ngilang kama, fai e la ilang kama. Puda oia. E roa, kako, e ola fua laulangi, e le koe pule oia. O pule tātou o pule le atua tātou tangata Awa ele toe ola o katia lua fai polusu. Ele toe ola a o Keriso Kusala o Keriso ngaki whakongua oe E ala so soani mai alo nganga pa ia kusa e kam whai o ia vea ia pei o Keriso Amen. Mai Faamalosi o nei uso ni tae o whai a evi. Ele Lei mas fofolanga le atu e whape whaingofia le o langa Kerisiano Lei mas fofolanga le atu sawa Yesu na ieta taro Yesu lo tamae a whai ma whai ave esel nei ipu ai awana I whai alo roto ai alo fina ngalo Yelo kusapo le alma nga onga ia oe whai mea ki mga oe Ke lor mea ki manguia ke oke mo Yesu o lo whai alo fina ngalo le atua Sau foi leo so au sele Faamalosi ile laungan vason te Da foi le tatou ultala. Faatili foi mo leai. Ka wa au koe malaunga. Anga ngu I le launga si usvat. Vason te O ka ngo so po la le winga When you're close to the end, it's the hardest time to get there But finish strong. Simple words. Finish strong. We're almost there at the end. Ai peona ta ofele so ilona man mon ni tae. Ia tu salo maro si mai matanga e ole unga Ai le tusina Timoteo na sawai. Ie Faamalosi aso e taunga le mua. Ma aso le kusala ye aso e angele fa Ye fo iaso. Saunga le mu ai. I'm not o mia lo Faamalosi Hallelujah. Ile Roma na peno ta ua le Roma pe o tatou main text lenga I ta ni Roma suma whawhai po e walu. O le tusile e le apalai mo tangata e apalai mo tangata na ola soifua mo le atua. Ile salamo na se lau suma le ono e le whaipo suma lima. E sili ile manato Jehova o le oti
ona tangata a mio atua. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. O kanga umai lo kangaka elo ngi tangata le atua. O tangata umai lo tangata le atua. Kero whaak wunga se wā ngā wai loku mai i o tangata le atua. O tangata le atua, tangata e whai arwhina ngaro le atua. Mua mua timo tau e whā, nei tusi e whā umata tātou tāpu nei tai au. I mua mua timo tau e whā, whai poe walu nei, fitu man walu. A o tala leanga o le vavau, a whawhine vale matua. Ia e alo ese iai a ma na ia le fasileina fai pumun muri lea. A ia e wha maasani i le a meo atua. Ia e wha maasani, o wha maasani, o le mea alu e lau taimi Kusala fai ta inga se siolo whanau, a whai rea o le kitawa. E le te iloa ka le kitawa. Au whamasani, No, mia le alo le teimi, alo le marosi Ile whapalangi nei sauai, do not waste your time arguing over godless ideas and old wives' tales. Instead, train yourself to be godly. Invest your time in training yourself to be godly. Whaftai nei e tangato, e nitio tātou whiawhia tolengi, e le se o te lefa se O am nao mia lo tolengi Ina ia mawele soifua malolo, ina ia marosia ia umi whaira wola, e whai elfina ngalo le atua. Ai nai so mai lalu, whai poe walu, a wai titile au ngale wha maasani i la le tino, au le a meo atua, e au ngale i mea umalawa, o lo i iai le mea wa fola ina i la le o langa nei atua ma le atali, le ngaka e au ngalo kolengi, alu lau taimiro o langa whale anganga, le ngaka e au ngale o langa ngi, au ngā whai kemi ke oki ai E loa e ilo taunu unga. A wai me whainga vea oi makanga kua e maa rosia, puka o maso, a ma kua pae e alo o langa whare anganga. Pai, o wha, o rem tau po, tamna o ie, awana i mau walau teimi te sau ele rotu A ia a vea e tātou, awa, mantua, o le kālesia, o le vāenga, o vala awina ese mai ele atua, e ese mai lai tangata uma, ai awana ia vea tātou matangata, e filongia, oi kukusala, kamala makaka ele roku Ako mga ai oe, o le ane mea ngai alo elo keimi. What are you investing your time in? Are you investing your time in spiritual things so that you can have a strong marriage? Awa o le atua na whauina mea le ungali God created marriage. If you look at the world now, people are looking for the answer for their marriage. They're looking here, they're looking there, but God, He was the one that created marriage. Ford, Mr. Ford, nga whaia taule. La kua Ford, kangon mele whale kong loa whaanga loa koi for Ford whawhikau, whapenga whai oi mao. Only God is the answer to you and I Invest your time in your kids. Prepare them for the second coming. Whaalu lau teimi I lau whanau, ia tā pena. People are looking for the answer. Why are kids so rowdy? Why are kids not understanding that putting your time and effort into your kids? They're looking for answers. Le mo ku mo fal pui ka le ingi sie e ako leo pangka leo le lei Wa lai mga mi pang ia leo fal pui kemi ngi. La wo ova pangka. La ngai le ia le kemi ma fau tonu wai I le upo le atua Amen. Vai. Ke loa ranga kai lofa mongia oi. E whaisa akua O tala tuspa ia e matui upu tonu. Ai kango ngofo lei lalo.
And I thank God for Pastor, I thank God for Brother Maftanga, Brother Evie, Brother Nika. You know, some people are always trying to search outside for the word. But the word is right here. The word is right here. But it's up to you. We sang the song, "Oh Lord, I am hungry." Are you hungry for the word of God? Do you desire the word of God? Amen. Nā tōng whai wha umatu. Wa mōti mo tau wha ngai ile nena watu a wha masani a rea mio atua. Wa mōti mo tau wha whai pasuma le ono nai sa wai a. Nena watu ele maulea. Ore faamasani le mio atua wai titile o ngai faamasani la le tinu ore mio atua e o ngale mo mea umalava a oro o yen mea folfola ina mai I la loi fola I fai upu ia ile mo moti o ngai fai pasul do mat fa sumanu fa fenga faamasani a fai pasuma lu awane ino se tasi lau taule lea a ia fai oi ma faa a o ye wo fa tua ile upu male a mio, male a lofa, male loto whaatotua, male lenga o ia ia e whaasanga, e whaitau male apoapoa I atu, male ao atu, se ia o wadu atu a. Awane I e whaatala le ile mea lofa o na tuina atu I atu o ile walo anga ma whahe atu o lima o toe ina. Ia e mawhau ia mea, ia e whaamasani ai a. Ia e mawhawhau, o puia Paulo ngai lona atali whale nganga o Timoteo. Mawhawhau I mea o whiakua ia. Lenga e sao whai lalo le upua le atua tausanga atoane ia. O le sin mo oe, o alu e sau mawhawhau. O e whaamasani le upu le atua. O e whaamasani mea e fola atua. O alu e sau teimi e te talo e le atua e sosoani mai I lautangata. Amen. Mua moti mo toi ono fai poe ono na I mau munuli ia. Au le a miwa tua ma le loto malie. O le o loa te le lava lea a. A God-like life gives us so much when we are happy for what we have. Peono ta mua mo kusapenga le luaka la. If it's just $2 in your account. Ai ngai ke ola fia le a miwa le a miwa tua ma le loto malie. O le o loa te le lava lea. Ngai tala o whata oto mana malama I ua hoi loa mai tātou. Tau pou. Tos fulu. 5 popoto, 5 vā lea a. Ngā oisi ma ave lato la mepa. E le ingi sua o oisi ave la mepa. Ave na sua ua. Leo sua o peo siata leo le anganga pa ia I o tātou tangata a. Amen. Il whaipunga e 5 ngai sa wai o tuwai mai whatoa whaiawa. Ono momoe ai lea. Kusa lo iet kemi lo I kako. E hei kangaka u momoe. Vai. Ai ei whai makangaka lai momoe. Ai lau o tāpena sauni a. O lui moe mau. Ia veo es kangaka kusa peke moe. Ai ngā ue kāpenga a. Amen. Ona sawa lea lea langa. Le tū rua pōma. Sawa lea lea langa. Lu e la mawhawhau. At midnight the cry came. Midnight is the dark time. Teimi whainga tā. La fio mai e su le ta ua e peo sau ngoi po a. E ke ia le sau a. Sau le langa le ua fio mai a. Ar sin mo e mau, o e tā pena. O e tā pena, amen. I lalo I fole, ngai sau e fo I man whata oto I tā reni. Ko fumaga ko mka reni a. O mai e le atua tā reni mo o e mau. O le sipe ngan kasi, lua, 5 a. O le sin mo o e mau. O le ale mea ngai whai tāleni na ia oi. Each and every one of us have been given a talent. Are you using it for God? Are you investing your time in God? I'm not trying to blow my own trumpet. My wife knows me. My wife is my witness. A lot of my time goes into ministry. And I'm not saying, oh, look at me.
I have witnessed, I have known the goodness of God in my life because I have put my time and effort investing in my life to be right before God. Ia sa'o lo o langa luma letu. Awa ona sa'o lo o langa luma letu. E te loa ai mana malama I le mafuanga I te whai ai mea uma. Ko sa pe whainga kāwe le lava, e Faamalosi mea leanga ngai a oe a. Pe ono matana no ma leo se maftanga. Ia isi aso, e kake sau e whai kau laka kusi. Awai lai, vai aso atoni, e le whai tau ora o tu spaian, kua whai kau ala sfalele a. O le lava, vonga le mei ngaluenga, sau loa moe. E le wha peala o le anga au. Ai langa mantua, sa iei teimi, you know, invest ai lo teimi whai taunga lo tu spaian. O keimi umanga, lo koe sau peno tā ua, leo se You just need to build that relationship. I can't build it for you. Pastor can't build it for you. Our preachers can't build it for you, but you have to build it out. You have to have that desire. My last couple of topics. You are not alone. Second one, the power within. You have that power. You're not alone. The Holy Spirit lives within you. Invest your time in God. Awangi e whaki ngā lea ngang paia. Ke loa, ke whea lua I ngā lea ngang paia ko kongu iau. A whai ke leo skai me ia sau lea whiong paia lea tua. Ke loa ngai whaki ngā lea ngang paia lea tua. Ko sau kākou, ko se ea vea lea ngang paia lea ntātou taria Iesu a. So se mea ala ke whea lua iai. Ai le mawhaila anga a vea le maarosi o le nganga pa ko kongo au. E pēr le wha alo e lau kengi au. Wha mau whai longa I nei tātou mo le aso e toi whio mai Iesu a. E ke le sem ka upu ai kai kongo o lava lea. Lu e oe, lu e iau nei tai au. Alive or dead, you will be judged. I don't want to make you scared, but I know when I look at the Bible and I look at what's happening in the world, I look at my kids. Now is the time to invest in my kids. And I believe my parents have been doing it. I believe Brother Maftanga and Sister Silingi have been doing that with their children. Wa lewa matutua nei whanau. Pastor's been doing it. Yeah, Brother Evie's, you know, all of us. So se mea ki alo ki alanga e whangarunga. Mga o investlo keimi ia mau mai le kupe inga ia whawhanga I lawa inga a. Whaalu lau keimi I le mea ke loa e umi ai. Amen. Mai tatu lai ni taia. Le tona le wa. Whaangatai I. Ki a mene in mene o whiakuai. Awangi e whaki ngā lea nganga pa ia lea tua a. Ko sa ngai ke alma kau avela nga paia ngai o whaku ngai si lunga lau lima pe fa pe o tari Yesu le ma se so tatou le si se vanga tatou fa na wa ko sala o ma va fo yes te mi vanga le to ilalo e fo iau fa fengo fa ki nga le nga paia wo ava fo lo fa na a fa yo le nga paia mai le file mu a mai le ko so Kusala o amionga ia. Kusala ki whaki ngā lea nganga pa ia. Amen. Turn to the person next to you and say, one day you will be judged. Are you ready? Awangi ave sialo tala. Don't take my encouragement wrong. There's nothing wrong with you training. But when there needs to be a balance. There needs to be a balance. Some people watch TV non-stop and don't have time for God. Some people just spend all their time doing something. But you need to invest yourself in the things of God. So one day you will be judged and you will know, according to the way that you lived life, where your destination is. If it's heaven, eternal life, or eternal death. So lalo mai lalo whaftai. Whamanuia le tua lo vaiaso, nei vaiaso. I pray that God speaks into your heart. I'm just a servant.
And if I don't speak the truth, I'm not doing my job. Whamanuele tuaro by Yaso, in Jesus' name. Amen. Tunatu. Talai